ka China, Pakistan, bat Afghanistan. Hakas ni thoding kelak munjur ban penyar. Ya ka China, Pakistan Economic Corridor. Syah Afghanistan. Haka jingya lang ka baklem riti. Jongki lailiang manlah ha Beijing. Ong ka khobor jong ka ritus. O menteri rong badu jong ka Pakistan. Bat o menteri kambari o Isikdar. O menteri kambari jong ka China. O Wang Yi bat o menteri kambari ba Shipor jong ka Afghanistan. Wa Amir Khan matukwi. Kila ya keren halor ka jingya trelang. Bat kilat kilenti ban kentiu. Ya ki khai pateng. Kijing te bat ka roy kapar halaki jong kiri. Bat pen i ya jing angnut. Jong ki hakikam penroy. Kiri kila munjur. Man pen jeliu ya jing ya tailang. Halor ka Belt and Road Initiative ka BRI. Bat ban penyar ya ka China Pakistan Economic Corridor ka CPEC Syah Afghanistan. Haka pus haka X hadin ka jing yalang. U Isikdar ulaong ka Pakistan, China bat Afghanistan. Iyeng lang nakabenta ka jing yasuk ka jing songsingan bat karoy kapar haka thai. Udarudon haka jing le jingo ka balai sngi sya Beijing. Ka badai ka jing kren banengkong jong u haki kerdan bahakli do hadin baka jing kanat kala nang jur bat ka India. Haka jing penbana balak penmi daki tenat bari jong ka Pakistan. Kilak penbana ba ya ka jing yalang jong ki menteri bari. Jong ki lai teli kiri ki Bahindri. En pelong hakabul hakapor ka bakloy bat ke bayar lang. Katenat bari kala ongru bakane ka jing leit kala pen scam biang ya ka jing yadai paralok. Jongki bat penroy ya ka jing temu ba ya samlang. Jongki na ka benta ka jing suk bat ka jing roy jing par haka perthei bat haka thain. Ka India kala persyak ya ka jing penhe ya ka China Pakistan Economic Corridor. Haka no kari ka balai. Katanat kambari kala penpau ha usnem baladep bakiri ki baya simbenta haki project jong ke China Pakistan Economic Corridor. Kinlong ki ba penkhen ya ki jaka jong ka India. Hajamu bat Kashmir ong ka ANI. Ani ka China Pakistan Economic Corridor. Kabade ka benta jong ka Belt and Road Initiative jong ka China. Kalong ban pentemai ya kalenti ya khai. Haki rut duriau jong ka Thain syadai syalam mingi jong ka Asia.